بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاکیدہ دار قسم شرکنا اغزاد دراش بویت بندخپل دشپی بیو ٹوکڑا کے دا مسجد حرامنا تر مسجد اقصی پورے ہاں مسجد چی برکات شولی منگدائے چاپیرا دید پارا چی اخیو منگ دے بندتا بادی دن خوزم عجیبا یقیناً اللہ تعالی ہر ساوری و ہر سینی. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اور کڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او گرزول منگا آغا ہدایت دپار دبنی اسرائیلو پدی مسئلہ وانی چم جوڑائے سوا زمانہ بل کارشل ان کے ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد دا چاچ سوارکلو منگ نوح علیہ السلام سر بکشتے کے شکر کوئے دا اللہ انہو کان عبدا شکورا. یقیناً نوح علیہ السلام و بندہ دیر شکر گزار. وقضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اور اولیو منگا بنی اسرائیل تدا فیصلہ بکتاب کے خامخا فساد بکوئے تاسو بمل کی دوزلام او خامخا لوی بکوئے تاسو بلوئے ڈیرام. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. نو کل چیر اور سیدا وعد داولنی کرت رولے گمگا پتا سباندے بندگان زمن پہ اختیار کیوں خاندان د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار نورنن و تلائی پمند کورن ساسو کے وکان وعدا مفعولا اواد وعدہ پورا کڑے شے پنیز اللہ. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين. بیا درکڑما تاسو تام غلبہ دوبارہ پدیوان دے اور زیادی کرم تاسو لنا مالون و زامن. وجعلناكم اکثر نفیرا اجوک منگا تاسو ڈیر ڈلی والا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان نساتم فلها. ویل منگا کتاسو نیکی کوئے نو نیکی کوئے تاسو دخپلو فیضو دبارام او کتاسو بدی کوئے نو جزا دا غیب لازمی پتاسو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ نو کل چراغ لواد درستنی ذل لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ درولے گل من پتاسو ظالمان دید پارا چھ خراب کی ساسو مخونا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
او دید پارا چی ورننوزی استاسو جماعتونو تا لکا سنگ چیا والزلائی ورننوتیوم وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا او دید پارا چی حلاک کی دی ہاں چی غلبے مند بائے بانے پا حلاکولو عَصَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا نزدیرا چی رفستا سو بتاسو برحمو کی نک بیا واپس وے تاسو فساد طرف تنمگ واپس یوستاسو سزاتا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا او گردولے منگا جہنم دا پار دا کافرانو راگی رون کے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یقیناً دا قرآن ہدایت کی حغلالتا چڑی رنے غرام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اور زیر ورکی مومنان تام ایمان والا عملون کی دا سنت برابر یقیناً ددید پارا ثواب دلوے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور یرا ورکی یقیناً کسان چیمان پا آخرت نلریم نو تیار کرے منگا غیر پر عذاب درناک وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا دعا کی انسان ناکار دعا پشاند دعا د خیر زگا چدے دا انسان تلوار گرندے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ اجوکڑے منگا شپار دونخی دا قدرت دا اللہ فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا نتیارکڑے منگا نخدش پہ اگر زولے منگا نخا دروازی رنا والا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب دیا پاراچی الٹ ہوئے تاسو فضل ساسو درب طرفنا او دیا پاراچی پوشے پشمار دا کلونو پا حساب دا شپور وزو او پا حساب دا رزو دا میشتو وکل شیئن فصلنا تفصیلا اور ہر یو شے من جدا جدا بیان کرے بجدا بیانولو وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ اور ہر انسان لازم کرے منگا غسرام قسمت دا پسر دا کی ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اور آخکار وکودتا پرز قیامت یو عمل نامہ مخامخ بشیا غی سراخ وروربیم اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ابو ایلیشی اولو لاخ پل عمل نامہ پورا دے سازان پتابان حساب کو ان کے من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها چاچ ہدایت مندلے یقیناً ہدایت ممیخ پلی فیدے لرام اسوک جے بیلارش یقیناً بیلاری کی وبال وبدئیم ولا تزر وازرة وزر أخرى
نشی پورتکولے یو پیٹے پورتکون کے پیٹے دبل وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ان یوم عذاب ورکون کی تردی چولی کو رسول لران وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا کلچ ارادوکم چی ہلاکو یو کلی والا نو حکم ورکو دخپل تابدار دائیں بدمست خلقو تا نخکار کی گناہو نپائے کے فحق علیہ القول فدمرنا تدمیرا نو پورشی بائی بنے فیصل عذاب نو ہلاکو منگا غیل را پڑی رو ہلاکو لو وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح اوڑیر ہلاکڑی منگا پیڑے رسول قوم نوح علیہ السلامنا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اپورا دے سارب پا گناہن دبندگان اخبل خبردار لدن کے من کان یرید العاجلة عاجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید آسو چغواری پخپل عمل سر دنیا ضرور کو منگا دل را پا دنیا کی ہاں سے چمگو واڑو ہاں شاد پارا چمگو واڑو ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا بیاو گردو منگ دل را جہنم ننوزی باغیتا بدی بے بیلشی اور اٹلشی ویم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن اور چاچی ارادہ کڑی پخپل عمل آخرت اور کوشش کڑی دے آخرت دا پارا کوشش مناسب دائے اور حاد دائے چدے معاہدین فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا دا کسان دی عملون دی قبول کڑی شیم کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک ہر یو لامنگا ورکو دی مومنان لرمو دی کافران لرم دا بخشش دا ربستانا دا ورکواللیم وما کان عطاء ربک محظورا انہے بخشش دا ربستان بنکڑی شریم انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض اگورا سرنگے غروالے ورکڑے من بعض دی تب بعضوانے بدنیا کی وللآخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا وخامق آخرت ڈیلوے درجو والدے اور ڈیلوے فضیلتن والدے لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا مگر دعوت اللہ تعالی سرام حقدار دا بندگے بل کنی کی بنی تو بدویل شے شرم ولی شے وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اور فیصلہ کرے سارم کہ بندگی مکوئے دیشا مگر داغ خاص اور نیکی کوئے مور بلار سرنے کے کول اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کورسی سابجن کے بڑا والی تا یو دوارو یا دوارا موائے غطا اف قدر
او مرٹا دے دوارو لرا وقل لهما قولا کریما اوایا دیتا وینا عزت مندان واغفر لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوخد سات دیتا وزرد عجز دوجد شفقتنا اوایا اے ربا رحم کے بدے دوارو لگا چدی زما پال نکڑی دا پوڑو کوالیم ربکم عالم بما فی نفوسکم رب ساسو خالم نے پاغینیت چستاسو بنفسنو کی دنریم ان تکونوا صالحین فإنہو کان للأوابین غفورا کہے تاسو نیکان یقیناً اللہ تعالیٰ دے آغشاتا چا اللہ تڑیر ورگرزی بخنگا ان کے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ورکوا اخپل ولیوالت حق داغا و مسکین و مسافر دام او خرچ مکوا بیزای خرچ کول ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین یقیناً دا بیزای خرچ کا ان کی دیرونا دا شیطانانو وکان الشیطان لربه کفورا او دے شیطان دخپل رب دینا شکران وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا اکم خڑایت ددینا دا پار دلٹولو رحمت در ربستا چتو میں ساتی رائے وائدی توینا آسانا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مگر دولا اسپل تڑل شے دخپل سٹ سرام ام کلاو لاستے پورا کلاولو کنی کے بنی ملامت کڑشے استڑستو مانا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا یقینا رفسا فراخی رزق چالچی واڑی و تنگی چالچی واڑی یقینا آدھے پخپل بندگانو خبر لرن کے لدن کے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق امو وجن اخبل بچی دوجے دیارے دلوگینا نحن نرزقهم وإياكم منگائل روزی ورکو تاسلیم درکو ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقیناً داغی وجل دے گناہ لویم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا مول نزدیکے گئے زنا تا یقیناً داخکار بدکاری راو بدل عرضام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجنہا نفس حرام کرے اللہ تعالی دائی وجل مگر پا حق شرعی ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا آسو چی اوجلش پنا حقا یقیناً ورکڑے منگا داغ وارث متولی لرام اختیار قصاص غسلوم نزیاتے نکی رحدنا پا قصاص غسلو کے یقیناً ددبا مدد کے دیشیم
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده انزدی مورد مال یتیم تام مگر پا طریقہ شاخ استیم تردیش ارسی اخبر ازوان ایتام وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا اور پورا والے کوئے پہر لوز یقیناً دلوز مبارک بات تفوس کے دیشی رائے دا پورا والیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور پورا کوئے پیمانا کلچ پیمانا کوئے اور تولم کوئے پتل برابر ذالک خیر واحسن تاویلا دا غرکار دے اوڑیر خیست دے بیدبار عاقبت ولا تخف ما لیس لک به علم امزا پائے خبروں پسی پائے کار پسی شنشت تالرا دائیں ببارک اس دلیل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا یقینا غوگنا وسرگے ازڑم دا ټول دا سیدنا دائے پبارکے بتفوس کے دیشیم ولا تمش فی الارض مرحا مگر دا پزمکہ کی پلوئے کولوم انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا یقیناً تو شرے نششلو لے رازم کا بخبل زور انر سے دیش غرون تاپو گدوالی خبل کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا دا ٹول چی ذکر شول ددی بد بد پنی ضرف ساوان دے حرام کڑی شیریم ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمان داجر وردل دائی ندی چی وحی کڑی تا طرف ستا پخو خبر ندیم ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا اما جوڑا وعدا اللہ تعالی سراخ دار دبند گئے بل کنیو بغور دولشی بجہنم کی ملامت کڑشوے رٹلشوے افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت ناسا آیا غرکڑی تاسو رب تاسو بزامنو در کولو انی ولی زان لدى ملائکو نلونام انکم لتقولون قولا عظیما یقیناً وائے تاسو داوینا دیر غٹ گناہ دے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا یقیناً قسمہ قسم بیان کرے منگا پدے قرآن کے دید پارا چدا خلق دے نصیحت والی وما یزیدہم الا نفورا ان زیادتی کئی دا قرآن دی لرام مگر نفرت کول قل لو کان معہو آلہت کما یقولون اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا تو مرگر سے آکے نور حقدار دا بند گئے لگسنگ چی داوا خلق وائیم دواخ بخا مخا لٹولے وائے خلقو خاوند عرشتا لار دبند گئے یا لار نزدیکت سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا پاک دے اللہ تعالی اوچت دے دائن چدا خلق اور پسیوئیم پوچت والی لویم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن پاکی ہوئی اللہ در آسمان نو عظم کا ہر آسوک چپدی کی
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور نشتے اس سے مگر تسبیح ہوئی سرد حمد اللہ نام، لیکن تاسو نہ پوئے گئے دائب تسبیح۔ انہو کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ تعالی صبرناک بخنا کا ان کے گناہوں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کل چلولے تو قرآن نجوڑ کو بون پمنستا کے او پمندائے کسانوں کی چیمان پاخرت نلری پرد مضبوطان۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اجوکڑے منگا دری پزروں وانے پردے منکون کے دا پوئے دا قرآن نام او پوگنو دری کے درن والے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کلچ یاد کے تخبلو پا قرآن کی پیوالیم اگر دی داخل پخبل و شاگان وانی تیخت کون کی۔ نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک ویزهم نجوام، من پویو پاغنیتونو دری چی غوگ دی بائے سرام کلچ دی تا تا غوگ دی او کلچ دی پٹھ جرگے کئیم۔ اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کلچوئی دا ظالمان نئے روان تاسو مگر پائے سڑی پسے چی جادو پہ کڑے شوے دے۔ انظروا کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، او گورا سرنگ بیانی دی تالر صفتنا ناکارام نو بیلارش والدی طاقت نلری دی دسیلارے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اوائی دا کافران کلچ شو منگا ڈکیو زرے زرے شو، آیا منگا دوبارہ پورت کے دیشو پا پیدائش نویم۔ قل کونوا حجارتا او حدیدا، تو آئے شیطاسو گٹی یا اسپنا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا نور قسم مخلوق دائنا چڑیر غٹی سازو پسینوں کے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، نظر دے وائے ودی سوک بمونگا دوبارہ پیدا کریم۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو آیا غزات چی پیدا کریے تاسو اول ذل۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، زرد خوزی بدی تا تسر نخبل نوائی وی کلبی دا دوبارہ جن۔ قل عسا ان یکون قریبا، تو یقینا کہ دیشی جنز دیم۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی وتظنون ان لبستم الا قلیلا، فکم ورس اللہ بتاثر و بلیم، قبول بکیتا سو آواز دو وی ان کی بیدا حمدن لرام۔ وتظنون ان لبستم الا قلیلا، اگمان بہو کہش نوی ساشے تاسو پا دنیا و پا قبرون کی مگر لگا زمانا۔ وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن، او زما بندگانو تا وی دیہا خبران شدیر خیستدام۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان
وسوسیہ شی دری بمنس کے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقیناً شیطان دے انسان دا پارا دشمن خکارا ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم رب ستاسو خپوئے دے بتاسو کو غاڑی رحمبو کی بتاسو کو غاڑی عذاب در کی تاسو لرام وما ارسلناک علیہم وکیلا انی لے گلے منگا پدی بانے ذموار وربک اعلم بمن فی السماوات والارض اور اب ساخ پوئے دے پاغشا شیدی اسمانوں کے عظمک کے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا یقیناً غروالے ورکڑے بعضی پیغمبران تب بازو اور کڑے منگا داؤد علیہ السلام تزبور کتاب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا تو اے مدد شو اے کسانو تا چتاسو دعوی بکو اللہ نہ سوا مددگار نے اختیار نلر یغی تاسو لنا دلر کولو د اس تکلیف ساسنا ون د بدلولو اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب دا کسانی چدا خلق و ترا مدد شویم اغی لٹی خپل رب طرف ته نزدې والے چکم یو د دې زیات نزدې ويرجون رحمته ويخافون عذابه او میں ساتھی داغ خاص رحمت تو یرکی داغ عذابنا ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب درفتان داغین یرکی دیشیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا انشر اس یوکل انکار کو ان کے مگر منگا ہلاکو بائی لرا مخی درز قیامت نام یا بازاب ورکو آغی لرا عذاب سخ کان ذالک فی الکتاب مسطورا دے داد اللہ پلوی کتاب کی لکل شویم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون انرے منکڑے منگلام چولی گونگا موجزات چیدی غواری مگر ددے وجنا چھ انکار کرو ددے مخکنو خلقو وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا اور کرم گا سمودان توخا پویا ورک ان کے دینکاروں کو داغین عنادن وما نرسل بالآیات الا تخویفا انلی گمگا دا قسم معجزات مگر دا پارا دا یرا ورکولو دا عذاب وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ او کل چویلوں تا تا یقیناً ستارب راگیر کری ٹول خلق پہلم قدرت خلقی وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنة للناس انرے گرزول منگا خودن استام آخودنا چی خودل منگا تا تپوی خام مگر امتحان دا پار دخل کو والشجرة الملعونة في القرآن واغونا چی بدی ویلی شوی داغی او داغی دا خورن کو پا قرآن کے ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا اور ور کو منگا دی تپدا سے موجزاتو
ننزیاتی گئی دائر دی لرام مگر سرکشی ڈیرام. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. او کل چی ویلونگا ملائکو تا سجدو کہ آدم علیہ السلام تن طول سجدو کرما سوار ابلیس نام. قال اسجد لمن خلقت طینا. ویل ابلیس آئے سجدو کم زہاغ شاتا چی جوکڑے تا دخٹو نام. قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويل إبليس خبر راك ما تتم آیت آدم حقرے شتا عزت ورکڑے تتپ ما باندیم کم حلت راک تعمال را تر قیامت بوریم. خام خام من بکم دنے کے نا اولاد دم سواد لکسانو نام. قال سوف من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ویل اللہ عزام سوک چی تابداری کا استعاد دے خلقنا یقیناً جہنم جزا ساسو دا جزا پورا در کڑے شویم. واستفزد من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. او خیوا پخبل او خیوا چال راچ وسرسی استاپاغی پاواس بل او حملہ کو پدی بانے پخبل سرلو پپیادو. وشارکم فی الاموال والاولاد. اور شریک شدی سراپ مالونو پا بچود دی کے. وعدهم وعدی کوادی سرا وما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعدی نکی دی سرا شیطان مگر ددو کے ورکولو. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یقیناً زما خاص بندگان نشت تالرا پائی باندے وسد گمراہ کولو. وکفا بربک وکیلا. و پورا دے سارب زموار. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ. رب تاسو غزات دے چشلی تاسو لرکشتے پا سمندر کے دیر پارا چولٹوئے فضل اللہ. انہو کان بکم رحیما. یقیناً اللہ دے پتاسو خاص رحم کن کے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. کل چورسی تاؤس س تکلیف سمندر کے رکشا سوک چتاسو توازو نکوائے ما سوال اللہ نام. فلما نجاکم من البر عرستم وکان الانسان کفورا. ارگل جلا تاسو بچ کی وچتان تاسو مخڑوائے داد توحید نام او دے دا انسان لینا شکرام. افامنتم من یخصف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا. آیا پامن تاسو ددینام چخکت بوزی تاسو لرا پیو طرف دو چکیم. یا رولی گی پتاسو بانی سلائے تیزایا کانی. ثم لا تجدو لکم وکیلا. بیابنم میں تاسو سوک زموار. انتم من یعیدکم فیہ تارتا اخرى. آیا پامن تاسو چی واپس بوزی تاسو پدی دریاب کی بلزل. فیرسل علیکم قاصفا من الریح. نرو بلیگی بتاسو ماتون کی سلائم. فیغرقکم بما کفرتم. نغرب کی تاسو پسودائے چاولم ناشکری کڑے دام. ثم لا تجدو لکم علینا بھی تبیام.
بیابو نمو میں تاسو زان لرا پون مانے پدی کار سرا سوک طلبگار دبدلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور یقیناً عزت ورکڑے مونگا اولاد آدم تا اپور تکڑی مونگا دی پوچا و بدریابنو کے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزی ورکڑے مونگا دی تا مزیدار رزقننا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور والے ورکڑے مونگا دیتا پڈیرو دائے کسانو چھ پیدا کری مونگا بخاص غروالی یوم ندعو کل اناس بامامہم پاور شروب بلو مونگا ٹول خلق دائی بمشرانو فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم نچالچی ورکڑشی عمل نام پخلاس کے دا کسان بلولی اخپل عمل نامے ولا یظلمون فتیلا ظلم منشی کے دے بدی بانے بقدر دتار داڑو کی رگجورے ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وعغصوك چی بدی دنیا کے رن بے دلیلا ندے باپ آخرت کے ہم رن دی اور رکون کی وی لارے د جنت لرام وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَيَقِينًا غَوَارِي دا خلق چی خامخا واری تال را دہغینا چی وحی گڑے منگتا تا دید پارای چی دروغ جوڑ کی تپنگ ددین سیوام وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ادغو خامخا دیب انسی تال خاص دوست وَلَوْلَا أَن صَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا او کنے ایک لکڑے منگتا لرام یقیناً تنزدے چور کوکشے بدیتا سڑے لغونتان اذا لازقناک ضیف الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا دغا خامخا سکولے منگا وطاتا دوچن نزاب دجون دنیاوی اور دوچن نزاب پستمرگام بیاونوے من دیتا زان درا پنبانے سک مددگار وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا یقیناً غاڑی دا خلق چی خامخا دو کیو کی تاثرا پیسلو در ازمکا دید پارا شتاو باسی دینا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ادغوخ اسعار بنشریستان رسو مگر سلگ زمانہ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا انتظار کواد طریقی دا شاہ چلی گلی منستان مخ کے رسولان قبل او بنو میں تو زمگا طریقی لرا سبدلے دل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر
پابندی کوا دمانزو د وخت زوال دنورنا تتیری دشپے بورے اور لستل د سبا دمانزو ان قرآن الفجر کان مشہودا یقینا لستل د سبا دمانزو حاضری کڑے شراغی د ملائکو دشپے و دروازے ومن الليل فتهجد به نافلة لك اور دشپید سی سے نہم خوب پریگدا پمانز سرام دایو زیادی دے استاد بارام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا نزدید آئیشو بلیگی تال رستا رب مقام ستائل شویتا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق او آئے ربا داخل کے ماں زیر داخل دلو رشتیا ہوتا او باسی ماں زید استلو رشتی نام داخل کے ماں پا داخل اولو رشتیا او باسی ماں پا استلو رشتی نیم وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا اور آکے ماتا خاص دخپل طرفنا غلبہ چمداد ورسرئیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ او آیت حق راغیم اور وانش باطل ان الباطل کان زہوقا یقیناً باطل دے روانی دن کے بمقابل دا حق کے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین انازلوں گا قرآن ہوا شغا علاج دے اور رحمت دے دبار ایمان والو ولا يزيد الظالمین الا خسارا اور نزیاتی دا قرآن ظالمان لرا مگر دیر تاوان وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ او کلچی سنعمتو کمونگا بیو انسان مخ واڑی دے او واڑی دے اخبر ڈڑے للری کی اخبر ڈڑے لرام وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا او کلچی ورسید تاس تکلیف وی دے نومیدی کا ان کے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ تو آیا ہر یو تن عمل گئی بخبل طریقہ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا نستعرب خبو یدے پاشا شدی ہدایت مندن کی بیدبار دلار وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور تپوس کی دیستانہ دروح مبارکیم قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تو آئے روح راغلے پوجد حکم در رب زمان انہوں درکڑش تاستاد علمنا مگر دیر کم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اکو غاڑو منگا نخام خام بوبزو حق کتاب چی وحی کڑے منگا تاتا بیابو نو میں تزان لرا پدی کتاب راوصلو زم مقابلہ کی سوک زموارم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
مگر نی بوزو مونگ دوجد رحمت ستاد رب دا طرفنا یقیناً فضل دا رب ستاد پتاوان ریلوے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله توا کشر راجمشی انسانانو پیران پدی خبران چی روڑی پشانت دے قرآن نشی روڑے دے پشان ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر چشی بازی دباز دپارا مددگار وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یقیناً بیان کرے منگا خلق لرا پدے قرآن کے دہر قسم وعظننا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا نو پریخرے ڈیرو خلقو ہر کار ما سوا دنا شکرینا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ادی وی ہچری مان روڑو منگا پتا ترجی چراو بے تمول را در ازمکی دمکی نچینے او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا یا شیستا دا پارا باغونا دا کجرو انگرو نروان کی تولی دائے پمینس کے بروان ولو او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا یا روغر دیتا اسمان لگا سنگ چیت گمان کے پنگبانی ٹکڑی ٹکڑی یا راولیت اللہ و ملائک الرم خامخزم او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء یا شیستا دا پارا یو کوٹا دسرو زرو یا خیجت اسمانتا ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرو او شریمان نروڑو منگستا پتشو خطلو تردی شراولی کی تپنگ بانیو کتاب چمونگے علولوم قل سبحان ربی هل کنتو الا بشر رسولا تو یا پاکی دا در رب زمان زخنے مگر یو بندے رسول وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا انہیں منکڑے خلق لرا ایمان روڑلونا کلچے اور سیدی ہدایت مگر دی یو خبری شیدی وئی آیا لے گلے اللہ تعالی بشر رسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا تو کشروے بدزمک کے ملائک گرزے دلتاؤ سے دے خام خارا لے گلے منگا پدی بانے اسمان دا طرف نہ ملک رسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا تو پورا دے اللہ تعالی گواہی کو ان کے زمان رسالت ومن زمان ومن ساسو کی یقینا اللہ دے پابندگان اخبلو خبردار لدن کے ومن يهد الله فهو المهتد وغسوک جلاوت ہدایت ورکی ناغد ہدایت مندن کے ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونهم
آسوک جلائے بیلاری کی نشرے ابنممی تاغیل ردوستان دالا نسیوان ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما اراجم بكم غدير قیامت پر پمخون باندے راند بیو چاڑا گانو کان بیم ماواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعيرا زید وسیدو ذری بجانمیم ارکل چاغم مرشی کمشی دری بخیال زیادی کو بمگاغل راب بلاول ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کننا عظاما ورفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا داد دی سزا پتی وجاش کفر کڑے زم پایتنوں اوائی دیا کل چشو منگا ڈکیو زرے زرے آئے منگا پور تکڑشی پیدائش نیم اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر لا یخلق مثلهم آئے نگوری دا خلق چی یقینا اللہ حق ذات چی پیدا کری اسمان نظم کا نو قدرت لری پریش پیدا کی لری بشان وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا ام مقرکڑی دی د پاریو نیٹا شکنشت پائے نیٹا کے نو پریخ دے ظالمان خلق ہر کار ما سوادنا شکرینا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی ذل امسکتم خشد الانفاق تو کشر تاسو اختیار لرلے خزانون رحمت درب زمان دوخ کی تاسو با بند کڑے دائے تقسیم دوجے دا خرش دوجے دا یرے دا خلاص دلونام وکان الانسان قطورا او دے انسان بخل کو ان کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات اور یقیناً ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام تا 9 معجزات خکارام فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ نو تپوسو کا دا بنی اسرائیلنا کل شدید موسیٰ علیہ السلام راغیم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولاغت فرعون یقینا خامخا گمان کم زبطاوانے موسیٰ جادو کرشوے قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً تا دخپت رام چھ ندی نازل کری اللہ دا معجزات ندی نازل کری دا معجزات مگر رب دا اسمانونو دزمکی دا پار درنا دزلم وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا یقیناً زگمان کم پتاوانے اے فرعون ہلاک کڑے شویم فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا ویراتا اکڑا فرعون چوخی دیلرا دزمکی د مصرنا غرق منگا دیو دا مرگری ٹول وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض اول منگا پس ہلاکت ددنا بنی اسرائیل تام وہ سے تاسود اللہ پر ازمکا کے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا نکل چراشی وعد آخرت رابول منگا تاسود رغن
وبالحق انزلناه وبالحق نزل او بحق سرا نازل کرے منگا دا قرآن او بحق سرا خطرار سیدلے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا انرے گلے منگا تعالی مگر زیر ورکون کے و یر ورکون کے وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قرآن کریم تقسیم کرے منگا بصورتنو و بایاتنو دی پارا چلو لیت دلرا پخلق بانے پارا مرام ونزلناه تنزیلا و نازل کرے منگا دلرا پلگ لگ نازل ولو قل آمنوا به او لا تؤمنوا تو دیتا ایمان روڑے بڑے قرآنوں کن روڑے ایمان ان الذين اوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا یقینا کسان چور کرش علم مخی دے قرآن رات لنام کلش بیانی بدی بانے قرآن پریوزی بخل زنو بانے سجدہ کون کی وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ادیوائی پاکی دا رب زمون لرا یقینا وعد دا رب زمونگا خامخا پورا کڑی شیدان وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اپریوزی دی بزنو بانے جڑاگانے کئیم او زیادی کئی دا قرآن دی لرڈ راجزین قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن ویدی تاواز کوئے اللہ تایا آواز کوئے رحمان ذات تام ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى ہر یو دن چی آواز کوئے نو جائز دے ذکا اللہ لردی نمونا خیست خیستام ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا اور جہر مکوا پخپل قرات و بدعام اور دیر پٹوالم پائے مکوا الٹوا پمن زدی کلار وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اوا حمدنا دی خاص اللہ درام حق ذات ندین ولنا ذولم ولم يكن له شريك في الملك اور نشتاغل راسوک برخی والا بادشاہ داغ کے ولم يكن له ولي من الظلم اور نشتاغ سلام مددگار دوجی دا جس کے دل داغنا وکبرہ تکبیرا علوی وعید اللہ تعالی بڑی رلوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طول صفتنا دخدائی تو خاص اللہ لرزیم دا سے ذات تے نازل کرے پخپل بندوانی کتاب انے دے گزولے دے کتاب لرا حس کگلیچ قیمان پوخ مضمون والا کتاب دے لینذر باسا شدیدا من لدن دیر پارا چی یرور کی دا بندیا کتاب دا سخت عذابنا چی دا اللہ دا طرف نہ دے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اور زیر ور کی مومنان تا کسان چاملون کڑینے کا ملونا یقیناً ددید پارا دے ثواب خیستان ما کسی نفیہ ابدا
اوسی بدی پائے کے ہمیشہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور یرا ورکی دا بندو کتاب آئے کسانتا شایوینی ولد اللہ تعالیٰ نازولے ما لهم به من علم ولا لآبائهم نشت دیل را پہ دی خبروانے حس دلیل لو ند دی مشران لو کبرت کلمتا تخرج من افواہهم غٹا خبر دنا کارا چی روزی ددید وڑوخلونا ان یقولون الا کذبا نوائی دی مگر دروئیم فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا نایت وجن کے اخبر زان پتی بسیم کشر ایمان نروڑی دی بدی کتاب لڑیر خفگان دواجے انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایہم احسن عملا یقینا جو کرے منگا سیزنا چدے پدے ازمک باندری خائص دپار دزمکے دیا پارا چے ازمی خکو برے خلقو چکمیو ددی خیست عمل والدیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا آیقیناً خامخا گرزو بمونگا حغا سیزنا چے دزمکی دا پاسری میدان صفام ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا آیا گمان دستا چو سیدن کی دغار او سیدن کی درقیم کلیم دا زمگا دنہو دا قدرت ناڑی ناشنا دیم اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة کلچے پنائیونی ولا دے زوانانو غارتا دیویلے ربا راکی منتا دخپل طرفنا مضبوط والیم وحیئ لنا من امرنا رشدا اور تیار را کے منگتا زمند دے کارنا کامیابی فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نوحلکم دری پوگنو ماننے دری پدے غار کی اوسو کال دشمار ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا گیارہ پور دکڑل منگ دی پس دخوبنا دید پارا چمگ اخکارکو چکمیو درید بوردلو شمارون کے ریحا غل راشدی اساشو پیتوار دمودیم نحن نقص علیک نباہم بالحق من بیانوں پتاوانی دری خبر پرشتیام انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا یقیناً دی زوانانو ایمان راوڑو پخبل رم نزیاتی کرو منگ دیل راہ ہدایت وربطنا على قلوبهم اذ قاموا اکلک والے راوست منگ دائی پزرون مانی کلچی ادرد البادشاہ تام فقالوا ربنا رب السماوات والارض دی رب زمگرے رب داسمانو دزمکے لن ندعو من دونه الہا ایشرے رامدت سمو نوائی من داغن سوا بالمددگار تام لقد قلنا اذن شططام یقیناً ویلی بے منگا پتاوخ کے زیادی دحدنا ہاؤلائی قوم اتخذوا من دون
من دونی آلہا دا کسان زم دا قوم چدے دی جوکڑی دا اللہ تعالیٰ نے سوا نور عبادت والا لولا یاتون علیہم بسلطان بین ولین روڑی دائی پر الوہیت دلیل خکاران فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا نسوک دے ظالم نے دا چانا چی جوڑی با اللہ بانی درو وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کلچے پڑڑشوے تاسو ددی کافرانو نام او دا غچانا چی دی بندگی گئی دا اللہ نسیوان فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ نپنائی حاصل کے یو غارتا دیر بدر کی تاصل استاسو رب دخبل خاص رحمت نام وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور تیار بدر کی تاصل استاسو دے کارنا آرام وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ مینی تنور لرام کل چراخی جیم اوڑی داغید غار ناخی طرف تام وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کل چی پریوزی دانور نپریگ دی لراگس طرف تام وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ حال دارے چی دی پیو کلاو میدان کی دی دغارنام ذالک من آیات اللہ داد نخود قدرت اللہ ندیم من یهد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا آسوک چلاو تا ہدایت ورکین آغد ہدایت مندن کے آسوک چلائے بیلاری کی نی چرے او بنومی طاقت پارے او دوست ہدایت کے ان کے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ او گمان بکے تپدی بانے بیدار او حالداری چاہیو دریم وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ آڑو راڑو منگا دیر راخی طرف تا وگس طرف تام وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ اس پہ ددی خورون کے ریخ بللے چے پدرشل لغار لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا کتنا صاحب اور خارش دیتا خامخواو بگرزے ددینا تخت ان کے او خامخوا ڈک بشے ددینا پیر سرام وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ادا سے را بیدار کڑم دل رد خوبنا دید پارائیں چت پوسنوں کی بکورنے کی دخبل حال قال قائل منهم كم لبثتم ویلی وین کی ددینا سمری سارشی بغار کے قالوا لبثنا يوما او بعض يوم دیو علم گئی سارشی یورز پورا بلکہ ٹکڑا دروازے قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ویل دی رفستا سو خفوے پائے چتا سوی سارشیوے نو لے گئے یوتن ساسو پو پیسو ساسو چدا دی دے خارتا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ ودی گوری چکم یو داغینا
حلال خوراک والدین رادوری تا است خوراک داغنا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نرمی دے کئی پا سودا کولو کی اور نری خبری پتا سوانی سوک انہم یظہروا علیکم یرجوکم زگا داخلک خبر شی پتا سون پکانو بم اولیم او یعیدوکم فی ملتہم یا اب واپس رو گردی تاسل رخبل باطل دین تام ولن تفلحوا اذن ابدا اوئی چرے بچپن شیر اللہ عذاب ندوح کی چرے وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق دغسی خبر گل منگا خلق پدی اصحاب کافوم دیر باران چی خلقو تپتو لگی وعدد اللہ تعالی درشتنیم وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یقیناً قیامت کی حس شک نشترے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ کلچ بحث شوروں کو موجودہ خلق کو رنے کی معاملی رساب کافو فقالوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا اویل بارے کسانو جوڑ کے بدی بانے چاپے رہے آبادی ربهم عالم بهم رب دی خپوئے دے دی بحال قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اویلا کسان چاہی غالب باغ کے بخبل کاروان نے خامخا جوڑو بمگا بدی بانے سجدگا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم زرد وائی داخلک چرادری کسان یو سلورم سپید دیدے ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم او بعد کسان ہوئی دا پنزری و شپگم مسپید دیدے رجمن بالغیب دا اشتل کئی ببی دلیل خبروم ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم اوی بعد کسان داودی او اتم دری سپید دیدے قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل تو اے رب زمان خپوئے دے دی بشمار ندی عالم دی بشمار بانے مگر لکسان فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا بحث مکوا دی پبارکی مگر بحث کارام ولا تستفت فیہم منہم احدام اتپوس مکوا دری پبارکی دری خلقو دی چانم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا اموا دیوکار پبارکی چزکون کے امدی لرسبام الا ان یشاء اللہ مگر چیوزے کی آغی سراد اللہ تعالی مشیت وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ آیا دواخ پر رب لرا کل چتان سشیر شیم وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا آیا امید دے چھو بخیمات رب زمان دیر نزدید دینا دا صلاحیت خبران وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور ایثار شو اللہ صحابہ کا افغار خپل کے 300 کالا خزیاتی شو نور قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا تو اللہ خپوئے دے پاغ مقدار چیدی ایثار شویریم
لہو غیب السماوات والارض خاص ہے لا در علم دپٹو خبرو داسمانو دزمکے ابصر بھی واسمے سنگ خلیدن کے لئے ہر سیز لرا اوریدن کے لئے آر خبر لرام ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا نشتر خلق لرا دا اللہ نہ سوا سوک بچ کے ان کے اور نہ شریک اللہ پخپل اختیارات کی چال رام وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اولولا ہمیشہ ہوا چی وحی کے دی شتاتا دا کتاب در ربستانا لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا نشے سوک بدلا ان کے دا اللہ دا کلموں آئی شریعو بنمو میں تو دا اللہ نسوا زید پنائے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه کلک اخبل زان دائے کسانوں بمرگرتیا کے چھ دعاگانے غاری دخبل لبنا سبائیوں بیگائی غاری دا اللہ تعالی مخ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واد نوڑی استاستر کی ددینا چغواری تو ڈول دجون دنیاوی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا او خبر ممانا داغشا چی غافل کرے منگا سرداغ زمد یاداشنا او تابداری کئی دخواہش خل او دے کار دین د حدنا تیروتلے وقل الحق من ربکم ویا حق آغی توی چی ساسو در رب طرف نئیم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر نسوک چی غواری ایمان دی روڑی سوک چی غواری نو کفر دیو کی انا اعتدنا للظالمین نارا یقیناً تیاکے منگا ظالمان دا پارا اور احاط بهم سرادقها راگیری بدی لرا داغی دیوالنا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي النُّجُومَ او کدی و بغواری فریاد بددی فریاد بے قبر دیشی بو بو سرام داسی بو پشانت بلکڑشی تانبی ویم روتیوا دری مخون لرام بیس الشراب وساعت مرتفقام ناکارس کلی او بدزیر دارم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا کسان چیمان راوڑے عملن کی پتابدار سنت یقینا منگا نہ بربادو ثواب داغ شاش خستہ عمل کریم اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار دا کسان دی دپارا باغونا دامیشواری بیگی بالان دی دبنگلو ددین ولیم یحلون فیہا من اصاور من ذہب اچولی کی بدی تپائے کے بنگلی دسرو ذرو وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَيَسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ اغن دی بدی جامیش نیشنے دنرو ریخمو دغٹو ریخمونا آرام بکی دی پائے کے پپالنگنو نعم الثواب وحسنت مرتفقا
خبد لدا داو خیست دے زید آرام وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ او بیان کدی دا یو مثال لدو سڑو چی ورکڑیو منگا یو دائیتا دو باغون دانگرو وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا اور آگے کرو منگا دا دوارا پا کجرو اور پیدا کرو منگ دائے پا منس کی قسم قسم فصل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا دا دوارا باغونا ورکول بے اخبل میوے کمیں نکو دائے میونا حس اور وانکڑو منگا دائی پمینس کی اوالم وکان لہو سمرم او دے سڑی دا پارا نور آمدنهم فقال لصاحبه وهو يحاوره وانا اکثر منك مالا وعز نفرا نوی ویل خپل یو مرگری تاو دا غسرا خبر شورو گولے زیاد امستانا پہ ادبار دا مال و عزت مندم پہ ادبار دا ڈرے ودخل جنته وهو ظالم لنفسه اور داخل شدے یو باغ پل تبدا سے حال چی ظلم کو بزان خبل قال ما ظن ان تبید هذه ابدا ویل زگمان نکم چی ہلاک بشیدہ باغ شریم وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا او گمان نکم پا قیامت بانے قائمی دن کے او بالفرض کو گرزولی شمز اخبر لبتام خامخاو بمممز غرا ددینا پیت بارد زید واپسیم قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ويلدتا مرگری مومن حال دارے دل جواب ورکو دا خبریں آیا کفر کو تا پاغذات چتے جو کڑے اول دخورنا بیاد ساس کی دمنینا بیائے برابر جوڑ کڑے سڑے لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا لیکن زخویم اللہ دے رب زمان نشرکم زد اخبر لب سرائی چالرام ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولی نواز چکلت داخل شویخ پل باغ تداسر ویلے کی گیا چلہ تعالی سواری نشتہ طاقت دیشا مگر دا اللہ پہ امداد دے ان ترنی انا قل منک مالا ولدا کئی نے تو مال را کم ستانا پا مالو بولاد کے فعصا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک نومید دے شرب زما ورا کی ماتا قراستا باغننا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ارو بلیگی ساپ باغن بانی عذاب دا اسمان دا طرفنا نشیبا دا یو میدان خویام او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا یا بشیو بداغی وچی پزمککیم نیچرے طاقت بن لرے تاغی لراد طلب گولوم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
اور آگیر شو عذاب کے ٹولے آمدن ایددم نو سوائے کان چھ مروڑ لیخ پل ورغوی پائے خرچبانی چپائے کی کڑیوام وہی خاویتن لا عروشام حال دا چاق پریوتیو پخبلو چتنو باندیم ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدام او ایلے ہے ارمان دے زمان شریک میں نوے جو کرے دخپل لفظ رئی چالرام ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا نو دلرا یو ڈلا چدت سے امداد کرے اللہ نے سیوام نو دے پخپلم بدلا سن کے هنالك الولایت للہ الحق پدا سے دے کے اختیار دے صرف اللہ لرائے چ حق اللہ رے هو خیر ثوابا وخیر عقبا اللہ غرد بدل اور کولو کی اور غرد انجام اور کولو کی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ او بیان کرے خلق تا مثال دجون دنیاوی پشان دو بو دباران چرار ویروم ورمگا داسمان دا طرفنا فاختلط به نبات الارض گن روخی جی بائسرا بوٹی رزمکیم فاصبح حشیما تذروه الریام نشی زرے زرے الوزیا غیل رسیلیم وکان اللہ علا کل شیء مقتدرا او دے اللہ تعالی پارسیز بانے دیر قدرت لرن کے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مالنا و زامن خٹول دجون دنیاوی دے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وعملنا چی باقی دی دائی بدلا و نیک عملنا دیم غردی بنی ضربستا پیدبار دا بدلے و غردی پیدبار دا امید وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ابکم رس روان بکم گرا غرنا او بینی تزمکل رڈاگا اراجم بکو دا خلق نپری بنگدو ددینا سوک وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا اور پیش بشی داخل اغسطا پر ابانے صفونا صفونا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرام او بیلشی یقیناً راغ لیتا سمونتا لگا سنچم پیدا کری والظلم بل زعمتم اللن نجعل لکم موعدام بلکہ گمان استاسو چی چرے با جوڑنکو منتاسو لائے وخ مقررم ووضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیم اور کی بخودیشی عمل نامی بلا سنو کے انہی بطو مجرمان لرائی رب کی دائن چپائی کلی کلیم وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اوائی بدی ہے ہلاکت دے زمون سوجر دی کتاب لران نپری دی وڑو کے شیع و نغٹ سے مگر ٹولے راگر گڑی بلی گلو کے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وبمدی ہاغا عملون شری کڑی حاضر پائے کتاب کے اور ظلم نہ کئی ستار رب پئی چاوانے
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او کل چویل ملائکو تا سجدو کہ آدم علیہ السلام تا طولو سجدو کرما سوار ابلیس نام کان من الجن ففسق عن امر ربهم او دے پنسل کی دے پیریانو نام نوت دا حکم در اخبل نام افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا آیا جوڑائے گرزائے تاسو ابلیس و اولاد دوستان دا تابدارے کولو زمان سوام حال دار شدی خستاسو دشمنان دیم نبد دی ظالمان دا پارا پا بدل اللہ کے ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما کنتم متخذ المضلین عضدا مان دیا ذکری دا شیطانان پیدائش دا اسمانونو دزمکتا اور پیدائش دا مرگر دریتا انی مزانی ان کے گمراہ کو ان کو لرا مددگار قبل وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ اب کم اور سے اللہ بوئی آوازو کے زما شرکاؤ تشتا سو دعوی کو لچدا داللہ شریکان دیم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا دی بہت آوازو کیا عبادتی حس خبر قبول نکیم اجوڑ بکو منگا ددیم ینس کے زید حلاکت ورع المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا او بینی مجرمان ورد جہنم یقین بہو کی شدی آغے تا پریوتن کریم انا بمومی داغے ناس زید آوڑے دلو بالخوام وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یقیناً قسم قسم بیان کریم گا دے قرآن کی خلق لرام دار قسم وعزننام وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا او دے دا انسان گمراہ دیر دار سینا پا جگڑ کولو کے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا ندی منکڑی دے خلق را ایمان روڑلنا کل شراغ دیت ہدایت توحید ادب خنے غختل دخبل ربنا دے شرکونو مگر دیکھ انتظار دا دے خبرے چی راشدی تا طریقہ دا مخکنو یا راشدی تا عذاب دا اللہ مخامخ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور نلیگو منگا رسولان مگر زیر ورکون کی او یر ورکون کی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ اور جگڑی کئی کافران پا باطل شبہ سرام دیر پارا چون نڑی دی پا دے سر حق لرام وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اجوکڑی دی آیاتون زمان اور حقا چی دی لپیر اور کے دی شیر ٹوکیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور نلیگو منگا رسولان مگر زیر ورکون کی او یر ورکون کی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ اور جگڑی کئی کافران پا باطل شبہ سرام دیر پارا چون نڑی دی پا دے سر حق لرام
واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا اجوکڑی دی آیاتنا زمان او ہغا چدی لپیر اور کے دی شی ٹوکے ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت یدام سوگڑے لے ظالم دے دا شانام چھ بیانی کی ورطا آیاتنا در رب داغان مخڑی دائنام ایر کڑی آغا بدملونا چھ مخکلے گلی لا سنو دادام انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا یقینا من جو کڑی دری پزنو بانے پردے منکی دی لرا د پوئے د قرآن نا او پغگنو ددی کے درن والے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا او کتو دعوت ورکے دی لہدایت طرف دام ہی چلے ہدایت نمومی دی دعوت کے ہرگز وربک الغفور ذو الرحمن ربستا بخنک ان کے د گناہوں دے اور رحمتن والدے لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب وکونی سیدے خلق لرا پائے ملن شریکڑی نخام خاص ضربے ورکڑے دل عذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا بلکہ دیلا دے یوہ مقرر ایشرے و بنو میں دی دائیں نمخ کے سزے دائیں پوخ کے سزے دپنائے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا خدا کلی جم تاست بیان کری ہلاک لمگائی کل چاہی ظلم کرو اور جو کرو منگا دائی دا ہلاکت دپارا مقرر کرو منگ دائی دا ہلاکت دپارا یوہ مقرر وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا او کلشو موسیٰ علیہ السلام مخبل زوان مرگریتا زن پر ایک دم سفر کول تردے پورے چھ اورسم زید جمع کے دلو دو دریابونو تا یا بزمزم دیر زمانا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما ارگل چور سے دوارا زیر جمع کے دو دمینز دریابونو تا یر کدوارو اخبل مائیم فاتخذ سبیلہو فی البحر سروان نونی واغ میخ پل لار پر دریاب کی او سورنگ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا ارگل شدی ورتیر و دلدا غزینا ویل موسیٰ اخپل مرگری خدمتگار تا روڑا منت ناشت زمون لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا ورسیدو منگا ددی رسنی سفر نستڑی والی تام قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ویل مرگی آیت خبریں کلچ منگ پنائی حاصل گڑا گٹتا یقیناً یر کما مئی لرام وما انسانی ہو الا الشیطان ان نذکرام اند یر کڑے حقیل را زمان مگر شیطان چرایا دے کم تاتام واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اونی ولاغ لارخ بل بدریاب کے تعجب کم ز تعجب کول قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا ویل موسیٰ علیہ السلام بس دغا حقا چمگا لٹاؤ نو واپس دوارا پخپل نقش قدم مانی واپس رات للم
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. امند دی یو بندہ زمد خاص بندگانو نام ورکڑو منگا غتا خاص رحمت چی پیغمبری دا دخپل طرفنا علم ورکڑو آغتا منگا دا خاص تخبل زان خاص علم. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اویلت موسیٰ علیہ السلام آیا مرگر شمستا پدی شرط بانی چی خیب مات داغنا چی تا تخودلشی دا ہدایت خبریم. قال انك لن تستطيع معي صبرا. اغوت یقیناً تو ہجر طاقت نلری ما سرد صبر کولوم. وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اسنگ بصبرو کے پاسی شن شرا کے رولے اغا پہل مخبل کے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امرا. اویل موسیٰ علیہ السلام زرد اوبمومی مالرا انشاءاللہ صبر کا ان کے انا فرمانی بنکم استاد اس خبریم. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا. اغوتے کت زمان تابداری کے نو تپوس مکو زمانہ دے اسی پبارکی ترے پورے چ بیان کم زتا تدائے پبارکی پورا جواب. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها. نوروان شو دوارا تردے چکل سوار شو بکشتے کی سورہ اقراغا. قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سورہ اقردا کشتے دید پارا چغر کی تو دریا حل یقیناً تا خورات رکر لیو کار ناشنا دام. قال علم قل انك لن تستطيع معي صبرا. ویلا غائم عن ویلی چی یقیناً تو اشترے طاقت نشین درلے ما سرد صبر کولوم. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. وی موسیٰ علیہ السلام منی سما پائے چ زمان یرشول او ما شواپ ما بانے زمان دکارنا تنگ سے آم. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتلا. نوروان شو دوارا ترائے چ مخامخ شو دیو نوجوان سران قتل کم. قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. ویل موسیٰ علیہ السلام آیا قتل کرتا ہے تن پاک بغیر د بدل د نفس نام. لقد جئت شيئا نکرا. یقیناً رات لو کو یو کار تشڑیر بد دے.